Ka te TV, ki te ao tōranga pui ai nei, ko Orini Kaipara o te Pāti Māori, te māngai tōranga pūhou, o te rohe o tāmaki makaurau, whai muri ho i tōna wikitoria kia pēni hēnare o reipa i ngā rangi whakatānei. Hioi, ko te korero nui pea, ko te tokoiti i pōti, ara ko te rue te kau mā whitu ōrau noiho o ngā kai pōti kato o tāmaki. I tū te pōti tanga nei, i te wā tonu o te koroneihana i Waikato, te whutupōro a ngā ōpango ki ngā Springboks. Me te whakaroia, nā ene momo kaupapa nui pea i pērā rawa i te tokoiti i pōti. Anei rā te pūrongo a te o Kiwa McLean. E kano hikitea i te taiwhanga pāpāho, engari kua tohua e tāmaki makaurau tana mema pare mataho. An overwhelming feeling right now, but absolute immense gratitude, especially to my hāpai o our whānau te Pāti Māori, but tāmaki makaurau, thank you. Ko te mātaki i te wikitoria a ngā ōpango, te mahi ki te whare o reipa, engari auare ake ana. Mapeni hēnare. And now, sadly, when we get back to Wellington on Tuesday, there is no morning tea because we lost. Tuatahi kanoho te nuinga ki te wākanga. Ka kore puta mai ki te pōti, ana kā rua. He maha ngā totohenga ki waenga nui a tāua ko te Māori. Ko te hia kia tiro atu anō ki te ana mata. Yeah! Koia nei te hinganga tuarua a pēni hēnare ki te Pāti Māori. Ko te uru pauna muia ka mutura nei tana aru i te tūru o tāmaki, hei te tau pōti, e tū mai nei. Kahore, nā te mea ko te nuinga o ngā kōrero, ka kōrero mai kia mātou, ka kōrero anō hoki kia o Orini, e hoa, kei te whakapara hako i tēnei kā wanatanga. Ko ngā matapāhe e rere ana i te ao porotiki, kene pea me mahi tahi ke a reipa, me te Pāti Māori. Koera ta tumanako pea o tātou te iwi Māori, ko rongo ngā ko pēni tērā kōrero, tērā wero, so āta wā pea. Everybody's being assaulted by this government and they feel it personally, and I think that is also what we saw in the results. Te pōtitanga motu hake i neke atu ai he māngai hou, i te whare o ngā ture. Te o Kiwa McLean, te Karere.